Так, сіздер жайлуураак олтуруп алыңыздар. Мен сіздерге жакшылап көргөзүп бергенге аракет кылайын. Эгерде алыс жактан көрүп аткан биздин көрүүчүлөр болсо, кайсы жактан көрүп атканыңыздарды комментарийге жазып коюңуздар. Эгерде ушундай жол тандабас унааларын карап жүргөн болсоңуздар, Кыргызстандагы баалар боюнча биздин каналдан гана так жана туура маалыматты эң мындай жогорку качество менен көрө аласыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Toyota Highlander 2017-жылы чыгарылган, пробеги 70 000 экен, автомат коробка. Так, $37 000, 0705 менен 93 01 40 экен. Так, Highlander сурагандар. Көрсөңүздөр болот. Так, жакшы. Андан кийин мондо Forerunner турат. Forerunner. Мына 4 рунерди мен сураган бойдон, ошол бойдон тартып элек болушум керек эле туугандар. Мына Forerunner. Чыгарылган жылы 2018 экен, пробеги 92 000 дейт, 4 объем бензин дейт. $38 500, 0703 443 854 экен. Мында көрө бересиздер, мындай. Жол тандабастын вообще баягы дөңгөлөктөрү бомба экен. Андан кийин корейский жол тандабас. Kia Sportage 2018 жылы чыгарылган, договорная деп коюптур. 0504 40 50 50 экен. Мында карап көрөсүздөр. Мына жерде BMW H5 турат, 2017. 3 объем бензин, $44 000, 0556 36 68 68 экен. Мына карап көрө бересиздер. Так, RAV4 сурап аттыңыздар эле, мынакей. RAV4'лерди да көрсөтүп коелу. 2018 дейт, $25 000, 0555 75 65 86. RAV4. Булар ошо бүт Дубайдан, Америкадан кирип атат, баягы жеңил Carfax менен. Мына жерде дагы бир Forerunner турат. Forerunner 2018 экен, баасы 39 800, 0707 433 375 экен. Мында көрө бересиздер. Мындай пикаптар бар экен. Бул Sequoia кайсы эле? Tundra экен. 2006 дейт, 4 автомат коробка, $22 000, 0704 02 0026, газ, бензин экен. Tundra деген машина ушул экен да. Toyota Tundra. Так. Ясак жакшы, иштериңиз жакшы. Иштеп атасызбы? Баштайсызбы? Жок, машина калан тартып коюңуз. Highlander болду азыр. Так. Мында Lexus 460 туугандар. 4.6 бензин дейт, растаможен не оформлен дейт. Полный комплектация $51 700, 0507 23 23 33. Ак светте. Жанында ситкү. Бул дагы. Экөө теңби? Та, жанында да ошонун өзү турат. Бирөө серебристый, бирөө белый жемчуг экен туугандар. 2017 экен бул. 4.6 бензин 4 ВД дейт. Бул да полный комплектация $41 700. Срочно деп коюптур. 0507 23 23 37. Carfax кайсы жагынан булардын? Бампер бе? Бампер крыло экен Carfax. Эми нарактан алдырганда бизде кыргыздар болушунча жеңил Carfax менен алат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, Дубайдан, Америкадан баягы аукционго катышкан балдарды көрсөңүздөр керек. Полный электропакет, память сиденья бар, кожаный сиденья, серый экен салон. Серый мат черный дейт. Так, электроприводтар менен. Бул жакта комплектациялар боюнча бир сыйра көз жүгүртүп коюңуздар. Люк бар экен. 3-чү ряд сиденья бар, бар экен 3-чү ряд сиденья. Документте семиместный. Так, монусунда ичин көрсөтүп коелу. Бул полный комплектация. Ого, монун ичи вообще башкача жыттанат. Өтө сонун экен. Бул серый салон экен, серый на черный. Серый на черный экен. Так, жакшы. Арт жагында көрсөтүп коелу. Мынакей 3-чү ряд сиденья. Сразу подлога. Бул электрический, да? Подголовник нар жака жатат экен, электрический. Бuyakta 2 кнопка менен эле ишти кылып коет экен да. Ого! Караңыздарчы.
Там несі бар? Эмелерин ачылык, аптечка тиги. Ого, анасы саға. Бар жоғы бар екен. Мияғында не бар? Ключ болшы керек. Эң ключ наборлор. Ого, набор ключ екен. Мұның Carfax қайсы жағынан? Карфаксы тоже бампер. Бампер крыло, а? Бірақ состояниясы өте жақсы екен. Обмен вариант жоқ а сізде? Жок менде наличка. Только наличка, а? Жақсы. Қаласаңыздар Ақсует, қаласаңыздар Серебрясте. Жақсы, базарыңыз берсін. Бішкектелі болады, та машиналар? Болды. Аке өзге чоңы. Так, кейінгі ұнауыз. Хайландер. Так, шығарылған жылы 2011 дейді. Автомат коробка 3.5, ауылы жақсы дейді, 22.500 доллар. 0509 33 40 екен. 33 40. Бішкекте олады, а? О. Так, мұнда да бір ағы тұрады. Бұл жылы жаңырақ болшы керек, а? 2017. Так, 3.5 объем. Срочно дейді. Срочно. 35.700 доллар. 0706 54 08 80 номерге çalasыздар, туғандар. 2017. Так, люк бар екен. Белый жемчуг. Поворот повторитель бар. Серый салон екен. Серый на черный. Полный электропакет. Электрический сиденья. Так, ички салон бойынша берсирақ қарап қойыңыздар. Монитор бар екен, двухзонный климат контроль, кондиционер бар екен, подогрев передних сидений. Ассаламу алейкум. Анан люк бар екен, а? Қанша олады болады дейші? 35 жети, сүйлөшөбүз. Болды. Обмен вариант бар бы? Только наличкаға дейді туғандар. Қарап көресіздер, состояниясы жақсы екен. Мұның Carfax қаяғынан? Текшеріп көресіздер туғандар, по факту. Ютубтан, Нуркейджи. Так, Carfax'ты өзіңіздер білесіздер, Бішкекте олады машина? Болды, чала өресіздер. Мұндай машинаны алған адамдар өз текшеріп олады. Там, мынойында корейский внедорожниктер да бар екен, корейский жолтанда бастар. Махав. Пробег 29 мың дейді, 48 мың доллар, 0555, 92, 81, 95 екен. Махав туғандар, корейский жол таңдавас. Так, биіктігі 460 тайлы. Көрініп тұра ғой? Әке, мұндайрақ тартайын. Бірдей. Біраз жапызырақ екен, бұл жақ пасырақ па? Екеуін салыштырып көресіздер, 48 мың. Так, мұның нелі? Санта-Фе байке? Санта-Фе өлі? Туксон бұл. Hyundai Tucson 2017, 18.500 доллар. Родной пробег дейді, қарап көру өрестер. Так, кеттік анандар улайбыз. Мұнда 5 жеті тұрады туғандар. 42 мың доллар екен. 2011 жыл шығарылған 5 жеті VVTi мотор дейді. 0707 53 89 60. Так, решетка радиатор 21-дікінен ұқшет, рестайлинг 20-17-нен өйдегілер. Бірақ состояниясы жақшы екен. 535. Так, жақшы. Так, арылатып тартайлы, тартылбаған машина. Мұнында GL тұрады, GML ба. Mercedes-Benz 2014 жыл шығарылған. Продаю или меняю деп қойып. На Camry 75. 34.999 доллар. Телефон номері. Camry 75-ке вариант бар деп жазып қойып тұр. Чалып сұрап көресіздер. Қап бар екен. Так, жақшы. 04 470. Lexus 470. GX 470. Шығарылған жылы 2008, 47 автомат коробка. 32.500 доллар. 0505 86 06 00 екен. Номерге чала өресіздер. Белый жемчуг. Белый жемчуг. Қандай машина қарап атасыздар? Денсаулық жақсы өттенсіз. GX пе, Lexus пе, жай қандай? Prado. Хайландер. Хайландер. Жоқ, әме. Хайландер қайсы баяғы? 17 2017.
Қанша тұрып жатады екен азыр? 30'дың üstü ғой дейм, Азыр көрдік, ана башта тұрады 37 000 деп тұрады. Мына жерде біреусі да тұрады, оны көрдіңіздер ме? 34 000, 34 000 қанша деп тұрады. Срочно деп қойып тұр. Гибрид емес, только бензин. Şu benzin okşaydı. O açık hareket ekan. Hazır tarttık ele. Biz азыр Ha bu машина boyunca informasiya жоқ. Келіңіздерші, жүріңіздерші. Мына жерде 460, 57 и 200. Мынау не машина? Азыр ошондо тартабыз. Терде китайский жели келип калып тур, аны тартабыз. Жели Manjaro же жели 7 Pro Max. Мында 460 келиптир. Lexus 460 2005-жылы чыгарылган, 4.6 родной краска дейт, идеал экен. 703 менен 336900. Карап көрөсүздөр муну дагы. Там мында 570 турат. Машина боюнча информация. Lexus 570 2014 57 дейт. Договор деп коюптур. Бул где-то бир 60-70-тин тегереги болуш керек. Бир 60-70-тин тегереги бул примерный баалары. Мында 200 турат. 200-лардын баалары. Так, 2014-те 4.5 дизель без вложения 0706 31 31 38. Ассаламу алейкум. Масы канча кешип? 45, а? Память сиденья бар екен, полный электропакет, черный салон, люк бар екен. Обмен вариант жоқ, а? 45 000, қарап көре бересіздер. Мокрый асфальт, а? Так, арт жағы бойынша. Так, мынау не машина екен? Хан деп қойып тұр ғой. Ассаламу алейкум. Бұл не машина екен бұл? Так, бұл модель маркасы қайсы бұның? Саньон? Китайский бе? Корейский? Ого. Так, чыгарылган жылы 2022 дейт, 2.2 турбино дейт. $47 000, 0507 022 454. Корейский жол тандабасы екен. Пикап болгондо дагы. Хан. Оффроуд деп коюптур, жана немелерге айдасаңыздар болчу да экен. Дрифтовать этип, ташка, сууга, кыскасы мындай тоолорго ыңгайлаштырылган машина экен. Үстү жагына дагы тумбаларды коюп, сон кылып жасап коюптур. Бул колго тиер канча экен эми? Түшүп бересиздер, а? Болду. Telefon номерге байланышка чыга бересиздер. Так, андан кийин Lexus GX 460 2011 дейт. Евро пьеса экен, $33 000. Telefon номерди көрдүңүздөр. Ассаламу. Так, 460 тугундар. Уриолоо канча болот колго тиер? 31, а? $31 000 болот экен тугундар. Карап көрөсүздөр, европейский экен. 05 Нарынский. Полный комплектация. Так, кийинки авто у нас китайский. Jeli Manjaro болуш керек бул. Ооба, Jeli Manjaro 2023 автомат коробка, 2 объем экен. $37 500, 0555 96 23 28. Булар эми жаңы келип атат. Бар жогу пакетте. Көрүп атасыздар. İçki salonları var жогу жаңы машина. Jeli Manjaro. Так. Кеттик улантабыз. Но Х5'тер канча болуп калды? Так, 2013 экен, бензин, басы жок, телефон номери жок. Мында турат. Кара светте. X5 35 X Drive дейт, 2011 рестайлинг дейт, 3 Twin Turbo дейт, $22 500 екен туғандар. $22 500. Так, қарап көресіздер.
Мындан кийинки ондо Forerunner турат. Так. 2018 4 объем бензин. $38.000. 0755 255 755. Номер да сон экен. Forerunner. Жакшы экен, мокрый асфальт цвети. Мокрый асфальт. Та арасында RX турат, ушуларды да кошуп тартып коелу сиздерге. Lexus RX 330 2003 3 объем $14.500. 0704 86 88 90 экен. Жакшы. Негизинен баалар ушундай. Бар жогун көргөзүп бергенге аракет кылдык туугандар. Forerunner канча экен шеп? $17.500 экен. 2003 4 объем дейт, газ, бензин экен. Так, көрө бересиздер туугандар. Ак цветте экен. Forerunner. Бул жанакы GX 470-тер бар го. 470-терге конкретный конкурент да. Четкий конкурент. Баягы GX алам деп келген адам моларды көбүнчө алып кетип калат. Басы да кылдыйраак, анан расход жагынан дагы. Кең. Машиналар кандай болуп атат? Машина сом. Бирок эме алуучулар аз. Алуучулар азбы? Аз гана. Машиналар кымбат кайыр. Кымбатпы? Кандай машина карап атасыз? 5 жет эле көрдүңүз. 5 жети элеби? Да, жакшы. Шеп, обмен вариант барбы? Обмен вариант жок, только наличка, Forerunner боюнча туугандар. Так. Көрдүңүздөр окшойт туугандар. Жол тандабастар боюнча бар жогуна жакшылап көргөзүп бергенге аракет кылдык. Эгерде видео жаккан болсо бир-бирден лайк коюп коюңуздар. Каналга катталып, подписаться болгону унутпаңыздар. RAV4 канча экен шеп? 26500. Жылы кайсы? 18. 26500 туугандар, 2018. RAV4'лер. Так, жакшы. Машина туугандар.